banyarwandakazi, inshuti duhurira hano ku rubuga rwacu UPRD Abatabazi, ni ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi y'abanyarwanda. Ndi umuyobozi wa UPRD Abatabazi. UPRD Abatabazi ni ishyaka rigizwe ahanini n'urubyiruko nyarwanda. Njye muyobozi waryo uzwi ku mazina ya J3 Sylvestre. Rimwe J3 niryo rikoreshwa ku social media, niryo abantu benshi bazi, naho Sylvestre ni izina ryanjye nyakuri bijyanwa n'irindi. Banzi muranzi, ndagira ngo rero uyu munsi wa none basobanurire bimwe mu mahame ya UPRD Abatabazi tugenderaho, mpamvu twashinze ishyaka, aho ryavuye, nuko dukora, kandi tubahe na namba zacu ushobora kudushakiraho, ushobora kudutereraho inkunga tumaje kubabwira ibikorwa byacu. Uraza kutubabarira, twicaye ahantu ushobora kuba harimo akazi ke, ariko mwihangane. UPRD Abatabazi ni ishyaka rigizwe ahanini n'urubyiruko nyarwanda, bitavuzwe ko n'abantu bakuze baririmo, ariko ahanini n'urubyiruko rwiciwe ababyeyi barwo, bishwe ne FPR, aribyo byihebe byashimuse u Rwanda. UPRD Abatabazi ni ishyaka ryashize FPR kuri liste y'ibyihebe. Mutimute ryashize FPR kuri liste y'ibyihebe. FPR irashimuta abantu, abanyarwanda bayihunze ndetse n'abanyamahanga, ariko especially impunzi, ikabagarura mu Rwanda ibashimusa itabasabye igihugu bahungiyemo. Nta masezerano ahari yo gufata uwo muntu, ahubwo barashimuta, batanze amaruswa, bamuhambiriye mu kadeyi, bamushize muri butu, bakamutwereka mu nkiko, cyangwa abandi bakakubita amafuni. FPR ni ibyihebe birasira abantu mu mahanga, impunzi, abanyarwanda n'abanyamahanga, ariko especially abanyarwanda. FPR ni ibyihebe birasa impunzi zabihunze, impunzi za politike, izo bakoreye ubwicanyi mu gihugu, byarangiza abibyihebe byarangiza bikigamba ko barashe. Murabizi bajya imbere bati inyundi zica isazi. FPR ni ishyaka rinyaga, rikambura, nkuko systeme y'ibyihebe ikora. Uzwi cyane ukomeye, utatse ko buri munyarwanda wese bamunyeze ibibanza, muzi uko bakoze muri Kangondo, muzi ibyo bakoze muri Kangondo. Ikindi muzi ukuntu Asani Paul Rwigara bamunyeze ibintu bye. Rujugiro muramuzi, nanjye mvuga hano baranyase, banyaze ibya data ibyo yakoze. Ariko reka mvuga abo bakomeye, twese baratunyaze nkuko ibyihebe bikora. Ikibazo cy'abantu rero bibwira bagira ngo ibyihebe nta buyobozi bugira. Ibyihebe muri ibyo bigira ubuyobozi kandi bikagira na teritwari byashimuse. Rero na FPR ni ibyihebe byashimuse u Rwanda, kandi ibyihebe hari uburyo birwanwamo. UPRD Abatabazi ni urubyiruko rwavuye kuri Facebook, ruva mu mbuga za WhatsApp,
ko twe twatandike kwandikira kuri Facebook dukurikirwa n'ibihumbi byinshi. Facebook ya Jetri Sylvestre uzasanga iriho ngo public figure. Dukora imbuga, urubyiruko rwa Facebook ruraza kubwa ibitekerezo byiza byacu, twemeza ko tugomba gukora ishyaka tukarwanira uburenganzira bwacu. Batwiciye ababyeyi, baratunyaze, baradushimuta, badusanze aho twabahungiye mu Rwanda ho rero ziko babarasa. Igitegeko bafite ni ukubarasa, bakabeshya ngo wirukankaga, ngo warwanyije umupolisi, warwanya umuti ufite amapingu. Uwo muntu kurwanyije akakunisha ufite amapingu, iyo myitozo warakoze bimeze iti. Byose ubonye ni ubwihebe bakorera abanyarwanda, utaretse ko ari n'abagambanyi b'igihugu cyabo, ku buryo tubagejeje mu nkiko na treason nabwo bagira, kuko bateranyije igihugu. Urugero muri Kongo mubona ibyo bahora bakora kuva mu 1996, amfete kuva mu 1994 kuko ari n'ikibazo bagiteje. Ariko duhere muri 1996 aho James Kabare bahinduka chef d'état major w'ikindi gihugu. How comes? Binawezekanaje jeshi wa Rwanda kukuwa mkubwa wa jeshi ya Kongo na anajulikana ni jeshi wa Rwanda, James Kabarebe? Mwabonye ko bakurikiye impunzi mu makambi bararimbura z'abahutu, babaziza ko ari abahutu. Mu Rwanda Ruhengeri barishe iwacu, bica abahutu bakabajugunya mu byobo, bakabarisha ishashi, amashashi, bakadushira kuri songa mane, bakatwicisha izo, bakatwicisha umwuma, bakatwicisha inzara, bakaturasa. Dufite amazina tuzana aho byabereye. Bahinduye igihugu mu buryo bwo kujijisha kugira ngo bitazamenyekana, no kugira ngo bime rubanda nyamwinshi bene se bahinzi akazi. Kuko urumva ngo akarere gafite komine nkenye cyangwa eshatu simbizi, abana bakoraga muri komine bagomba kugabanyuka bagashiramo wabo. Ubu muri aka kanya tukivuga ubwicanyi ndetse n'ibi bintu byo kwiba abahutu cyangwa rubanda nyamwinshi akazi, nta rwibutse na rumwe rw'umuhutu wabona mu Rwanda. Nyamara ubwicanyi bwakorewe abahutu ni Genocide yemewe. Twe dufite na groupe bita twemeza Genocide yakorewe abahutu igikora. Ariko ni gute bavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge buzabaho mu gihe ureba ku ruhande rumwe abantu bari bageze ku 800 hagapfa 300 by'abatutsi, akarokoka 500. Ushobora gukomparinga na miliyoni mwinshi ko mu gihugu cy'u Rwanda hari 800 by'abatutsi, nta miliyoni yigeze igerayo. 460 muvuga ko harokotse 500. Mwebwe nimwe mwarakora amabarura muri Uganda cyangwa mu ishyamba mwari muri muzayazana, ariko amabarura yakozwe mu 1991. Kaye kuva mu 1991 ntabwo mwakwiyongera kuri ibyo, ntabwo abatutsi bakwiyongera kuva mu 1991 ngo mugere mu 1994 ngo mugere kuri miliyoni 1,600. Ko ngo mwemeza ko ngo abatutsi bapfuye miliyoni 1,200 by'ibinyoma, ntibishoboka. Ibyo ntibibaho, cyo ni ikinyoma. Ikindi cya kabiri, twebwe UPRD Abatabazi nitwemera niyo Genocide yakorewe abatutsi, twemera ko abatutsi bapfuye, dufite ibimenyetso. Ntange perezida wa UPRD Abatabazi ufite ibimenyetso, ndetse n'ishyaka ryanjye nkuriye nkaba na fondateri waryo. Nta Genocide yakorwa ngo wakuri inkotanyi abo barwana abanzi bawe cyangwa muhanganye ngo bashire mu mugirwa hagati bita muri Senate bambaye uniform n'intwaro. Iyo ntawe wari gutegura Genocide. Nta Genocide yakorwa itarapanze. Iyi pango agomba kuba n'ibimenyetso n'impapuro, izo ntazo zagaragajwe. Karenze karake yirwa gazenguruka igihugu. Nta Genocide yakorwa ngikorwa n'intera hamwe zitari loko defense, zitari polisi, zitari abasirikare. Never.
nazo zazikuruwe n'umututsi Kajuga Robert ufite umuvandimwe bita Husi bavukana mu wabyaranye n'umugore wa Kagame witwa Nyiramongi umwana wa mbere wabo w'imfura. Nimba iyo Jenoside yarakozwe ubwo na Kagame yirimo kuko na Murefu umugore wa Kagame yanekeraga Habyarimana ise w'umugore wa Kagame Murefu yanekeraga Habyarimana mu Burundi. Murabizi ko bamwirukanye bakamuza akanamuhima no gukora akabari hara hafi ya hehe kari akabari yakoraga umukobwa yakoragamo aza guhurira na Kagame muri Nairobi. Ariko ntabwo duhakana ko abatutsi batapfuye, twumvikane. Ntabwo Jenoside yakorwa ngo Amerika, Ubwongereza, Japani n'ibindi bihugu bireka kugira inyito ihuje namwe bavuga ati ni Jenoside nyarwanda. Ubundi se niyo bita Jenoside nta Hutu bari barimo? Ese nimba habonetsemo ubundi bwoko bwapfuye ubwo ibikitwa Jenoside y'ubwoko namwe ubwanyu hariho mugaragaza, ariko abo mugaragaza ni bake, ariko twe dushobora no kubagaragariza benshi. Jenoside inyandiko kwa Habyarimana bandikiye oni minuware ndakeka basabaga ko leta inkotanyi FPR yahagarika ibitero iri kugaba ku ngabo za Habyarimana fari nabo bagahagarika intera hamwe. Ibaruwa yanditswe n'umunyamabanga yasinyweho n'abantu Udasingwa Tojeni yavugaga ko ngo abatutsi bashize mu Rwanda ngo oni ni ibyitamika barayirasa minuware. Ibyo nabyo ni ibindi bimenyetso. Ikirenzeho ni iki? Niyo mpamvu mufata imibare mukabeshya kandi abatutsi batari mu Rwanda icyo gihe mukiyongera abantu. Ni iyihe nyungu mubifitemo? Ni iyihe nyungu mufite yo kubeshya imibare? Ni iyihe nyungu mufite yo kujya mu magereza mukabeshya abantu mukabwira abantu ngo nibemere ko bishe ngo mubafungure ngo batemeye mu bafunge? Ibyo byarabaye ku mugaragaro publicly birazwi. Kubera iki icyaha mu gikura ku muntu kutabarwanya, ariko mwakuma nk'umuntu arabarwanya ava mu bwoko bw'Abahutu mukamwigira ko urusyo rw'ejo Jenoside yabaye igicuruzwa n'amahanga akababizi. Yewe ntabwo mwabivuga kuko data mwaramwice mu mwicira muri Kongo yari umuemuderi. Emuderi yari ishyaka ryasabaga yarakuriye emuderi yarazwe mu gice cy'iwacu. Emuderi ryari ishyaka rya Habyarimana ryasabaga inkotanyi gutaha, kandi n'iwacu nta n'umututsi wigeze upfayo. Rero mwarasa habi kuko ntibibaho, nta n'agacaca yabayeyo. Ariko mwarishe Ruhengeri mfite ubwicanyi bwanyu bwose data no ku maparuwasi ku mwiciraga y'umutero murinza Abahutu bavuye gusenga muri Kamuhoza. Ibyo mwacukuraga abagogwe mwakoreshaho mu Gisenyi kugira ngo abo mu Gikwege kugira ngo bakajya abagemuye abo imurera nibo muza mu misozi babajye muri ibijuma n'iki bakajya batega ibiyago bagamanuka mu myobo. Uko mwakoresha gasongamane ko mwiciraga ku makomine ndahasi buri seta yanyu yose narahigereye ndabizi. Ndagira ngo mbabwire ngo muri ibyihebe kandi igihe cyanyu kirageze. Ejo bundi twajugunye impapuro mu mwaka washize ariko mu kwa karindwi kwa munani inshuro 3 twamaganiye Jenoside yanyu no gutoneshwa urubyiruko rumwe rwo batutsi mugera mukagenda ngo nimba ari urwayi buka ARG nimba ari iki simbese mukagenda mukabashiramo ingenga bitekerezo yo kwanga ubundi bwoko kandi ari mwe nyirabayaza. Ndagira ngo uyu munsi mbabwire ngo numishe muri gukangakanga ngo ibihugu ngo bigiye gufasha Abahutu ngo none ngo ibiki ngo mubimenye ntacyo mwakora n'ubundi mwarabishe. Kandi natwe UPRD Abatabazi turi gusaba ibihugu kudufasha nk'urubyiruko kugira ngo tuve mu Rwanda tuzanye amahoro. Twagize dute? Twubaha Imana. Twanavuga ngo twashize imbere Imana, twe twubaha Imana. Tuje kuzanira Abanyarwanda icyo babuze. Ntabwo tuje kwisiga amaraso y'uwari we wese w'inzirakarengane. Gusa ibyibe hari bizapfa, hari n'ibizafuha, hari n'ibizomungana. Mureke kuryanisha Abanyarwanda mubateranye. Ni gute wafata umuntu wanga Abahutu ungana kuri yo wanga ubwoko bw'Abahutu ukamushinga minisitiri w'ubumwe n'ubwiyunge uyu Bizimana Jean Damascene ufite urwango ku Bahutu bingana kuri? Ese ambasaderi w'umuhutu muri icyo gihugu ninde?
shefu d'etat major w'umuhutu wigeze ko ninde nta bagisigari bazi umukuru w'iperereza w'igihugu w'umuhutu wigeze ko muri icyo gisigari ninde mwebwe iyo mukurikirana impunzi mukazicira mu mahanga ninde wabakurikiranye iyo mwari muri ubundi se mwagiye kwambara imyambaro y'ikindi gihugu impuzangano y'ikindi gihugu ninde wabaye ubwo burenganzira impunzi zihinduka abasekare b'ikindi gihugu gute ko no mu rugo rupapuro turi kubabaza amapeti mwambaye mwabifikuyeho uburenganzira bwo kwambara amapeti y'ikindi gihugu mwayatanze ryari itariki mwatanze amapeti y'ikindi gihugu cy'abaturanyi ni ryari murahire ni ryari mwatanze amapeti y'ikindi gihugu mwagiye mu gisirikare mu kintu cy'abandi gute muri impunzi muri Nakivari muri za Cyaka za Toro n'ahandi mwarangiza mugateza ibibazo igihugu Habyarimana ko yagiye mu ishyano murarusha mukamwica mukamurasa ko twabonye ibimenyetso ko ari mwe mwana arashe indege kandi nacyo kimenyetso cya mbere ko ari mwe mwarashe indege twabonye ababashinja bageze kuri 10 n'abangaye mwakoranye nabo ariko nitwigeze tubona uruva ku ruhande rwa leta Habyarimana ngiye kwa data ntabwo ari kwa Habyarimana ngo wenda ndamuvugira cyangwa mama ahubwo yaranamurwanya kuko umuntu wari mu mudere absolutely kiri automatically kirumvikana ntabwo yakoranaga na leta Habyarimana ariko mwebwe mwarashe indege Habyarimana ubwaye na Kayumanya mwasabye ivugira mu rukiko rwo mu urukiko rwahe rwo muri Afrika y'Epfo mwashimuse Emile Gafritara ipfo muramwica muri Kenya niba mwaramwisha simbizi nta utaratanze ubuhamya abatanga abamya ni benshi sinabarondora ariko none nimba mwararashe indege ya Habyarimana mukayirasa avuye mu ministero ngo mutahe mwebwe kuki mwanga kwemerera amapashaka ya opposition nyarwanda kuyandika no kugira ngo abantu batahe mubaha imyanya mugabane kuko igihugu ni icyacu ntabwo ari icyanyu mwenyine mwe muri nibyebe kwanza mu cyambaye amapeti yo mu gihugu cy'abaturanyi twe UPRD Abatabazi umwitero wacu ni intwaro twe na amasasu nibiturika kuko tuzaba turi kurwanya ibyihebe dawa ya moto ni moto mwagize igihugu murakigenda mugisqueezinga mugenda mugigira gitoya mugenda mugabanya imyanya kugira ngo mwima abantu imyanya bicwe n'inzara no kugira ngo muzimaganye ikimenyetso ubusanzabiberwa ko kuri komine cyangwa ngo mwiciragayo ubusanzabanye ko kuri superefegitere ya Katonde noza ikatonde mwiciragayo Busengo mwiciragayo mu mashanzabiberwa ko mwiciragayo mu muko inzanya kinama nyeba ko mwiciragayo muri yakina muri nza muri Kamoze nyeba ko mwiciragayo reka babwire komine Ruhondo ntiyari yabana cyubahire Busheni si wowe wari burugumesteri ntabwo yishe nzayoberwa ko Kabarisa ari wari umusirikare wazaga kwica abo muri Ngege no muri Rutare no muri Noza na hehe hose ara hose mbabwire uko mwabigenzaga ko nari mfite imyaka ingahe twahunze naragira n'imyaka 7 none ndabizi ubwo se abantu barabashuka mugiye gukubitwa kandi byarangiye banyarwandakazi nshuti duhurira kuri runo rubuga UPRD Abatabazi ndi umuyobozi wa UPRD Abatabazi perezida wa UPRD Abatabazi nkongera nkaba fondateri wayo turashaka ubufasha bw'amafaranga bw'ibikoresho tunataka usaidizi bwa pesa usaidizi bwa masilaha bwa kile kitu ikipema yoyote tunashaka tunatafuta kila usaidizi yote dutoshe ile gouvernement sisi watu wetu weko ndani Rwanda we need help for everything money equipment of military
the ground where we can start from. But we are inside. For us, we stay with them. Even we are rotating around Rwanda. So anytime, for us, we have our good, our best uniform. It is a weapon. We are youth. The youth were killed by our parents, by FPL, RPF, or FPL. So we are fighting, we are against them. Monitoring. Seriously. We don't joke with those terrorists who conquered our nation and killed our parents. My number I'm using for WhatsApp right now. I can read in Kinyarwanda for WhatsApp. So you can write. There is no problem. WhatsApp now. Mwandike mu Kinyarwanda. Muteranye 256. Si uko ni muyizi. 7 18 74 78 rimwe 256 7 18 74 78 rimwe ni WhatsApp. Ushaka kunyerera ariko WhatsApp uzanyumva jewe ntawe ninyi ibyo byihebe. Utaweza kuandika sufuri, utaweza kuandika ile nani ya nini ya ile alama ya plus. Utaandika 2 5 6 7 7 18 70 na 7 74 78 kama 78 1. Narudia, unaandika 2 kama ile please 2 5 6 ni code 77 18 74 78 hilo ni WhatsApp. Niko na zingine, ukataki ya Tanzania takupa, ukataki ya Marawi takupa, utataki ya wapi takupa. Niko nazo ngambo yenye upo. Mimi niko na WhatsApp mingi, lakini sasa nakupatia hii. Asante sana. Ndabashimira Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. N'umuyobozi wa UPRD Abatabazi.